Ibe tingchua ilung ta pen mena namai gu Marasam News kedai rensa Zeme ko na pungwangai dele. Chinese media gu Marasam poga besai suize gari limbe kelimbong pezine Boeing 737 passengers mina haket himbre ko chumdu pungzbambe limbegri China kedai gene maga kedia guys pokti leize sale. Aipo limbegri pezi Boeing 737 je Chinese Eastern Airline gulei zaina ai limbegri je kedia guys pokabamze Teng County Wijo Guangxi province gu himlo hu bege mi togene leize sale. Afghanistan kedai ge Taliban spina jikum tingkum chang najang kaiket kapai ke Afghanistan government tai kene kedai shit panina government puang mak pege Afghanistan kedai go finance minister kacharang kang dege pepeito zabam pe pezina Khalid payeng da tingkum hadai pe naka Taliban spina Afghanistan kedai shit government puang lu bachang United States of America Washington DC ge Uber's driver taxi gari ka kre pe to zala leize Washington Post ku Marasam po mena sagai de lei University Grant Commission UGC lesi ka katebegu hudi beset gu Bampei Chairman Teuza Bumper M Jagadish Kumar ne zinai kizin ke zingai kana dammai ke sandu guys University Grant Commission UGC ne Central University Entrance Test Central gu University lesi ka katebegu hudi beset ke lesi ke te ke zai admission apo Central University India ke te bam kacham bege lesi ke te ke ne mahanga entrance test lesi na medu ka pedebe te him sang na lei zai apo entrance test India ke te go kacham be Kurum UGC ne lesina mena kadakse entrance test ra peguleze UGC gu chairman Bampei to is a Bampei M Jagadish Kumar ne sale University Grant Commission UGC ne University India kadega bamza bamme hudi besetu lesi kete ke se bambodu rangaize reservation na admission policy ya lei makule kana University ke admission to ze lesi kete ke ne mahanga Kaman University entrance test lesina bedu kapedebe te himsang ra lei zaina apo Kaman University entrance test ke pass to melene University hudi beset ke lesi kate ku ne me admission to ra phegulei zai lesi ki kre ku nagu mark ne University ke admission to ra phelag leize University Grant Commission gu chairman Bampei to is a Bampei M Jagadish ne sale Indian Meteorological Department India kadai gu tingnai ibe nai tingnai shabadu ke machi ke meza rang to ga me bone danai ke zin ke zen ka ket mama ge saze anui north east states India ke wang ra behzi lang madai lam nge lunge tingrui ke be bamgule ze rangai dele Indian Meteorological Department na rangai ze Bay of Bengal sungklenge cyclone asani rating khai gui kan ribe pezina asani ze prensi ze gui ze bam luigum ze mati make anui north east states Assam Meghalaya Arunachal Pradesh Nagaland Manipur Mizoram nai Tripura state ke kizin ke zen ka ket kene choose kizin ke zen kan ngelunge rating khai prensi be gui wang legu leize salai Zai Indian Meteorological Department India ga dei ga tingnai ibe nai tingnai shabedo ge machi kme mina rangto ga bena saze Assam ga dei Khorachhar Chirang Karbi Anglong Golaghat Biswanath Lakhimpur Dimaji Zohat Sibsagar Dibrugarh Tinsukia nai Sasar ke tingruilei gulei zai Nagaland ga dei Peren district Kohima Mokochong nai Longland district ke tingruilei gulei zai Manipur ga dei Tamenglong district Imphal Jiribam Chandel Churanchampur ge cyclone asani rating khai chui ting khai gui hang bezegene kzin ke zing kam dai na kzin ke zing kam ngilunge tingrile gulei je sale Assistant Sub Inspector ESI Assam Police Pezine Upendra Chandra Bordoloi Laha Griat Police Station kange tateu zabam pe danai kzin ke zeng ka ket mama ge rahang mena poina tingkum kroi ko chumpedu biscuit tingku ga te zegene police station ge bezelak sebambe video viral te lobchang police tabam gene suspended tenso ga nelaize Assam Police ne zinai kzin ke zeng ka kana damai ge salei Morigong Superintendent of Police Arpana Nataranjan ne Marasam Game taige rangba guys Lahigrat police ne gari ge illegal liquid hindi makpe nai zai makpe ta te ne zo zoom bai zabem ba gri tuito lu ze police station te wang bage apo gri lungge biscuit tinku dum rahang man point ati kum kroi ku chum pe ne ngo za ga te be ngo lu change police asai be assistant sub inspector ne hatuina lakse be bilei za sale
Znai gzin ke zing kai kono dammai ge Nagaland budget nai kum tingkum chang la jang kai kono nai tingkum chang la jang kai ko chum ge Nagaland state ke kacharang kang wang ra ben ta ra be damya ga be hi ge Nagaland chief minister ne firio ne tate wang ra ben rang be scheme ko chum sandu ga le ms scheme ko chum je chief minister microfinance target champion scheme nai chief minister health insurance scheme ralang betu je chief minister microfinance initiative scheme je Nagaland ge de ge luta te je reasonable mahange Nagaland government pe na kacharang kang kachai na nga ga bedle aise nai kum ting kum chang na jang kai kana kana pelia be scheme ri le jai apo scheme hange kacharang kang crore react stroke minge budget ke dam ga ne le je ne fi ro ne sale Zai pakana be scheme na chief minister health insurance scheme ko choje kulei apo scheme na Nagaland ga dega bam lei na hange rot news a robe pepege Nagaland government na roki ge bam mi hang insurance cover kacharang ka nga ga be lak minge ting kum ge nga ga kulei je sale Zai pak chumpe je scheme for sports person Nagaland ga dega thaza bam dui hange ka choge be te je Nagaland government na kacharang kang ga chai na nga ga be te je target champion scheme je thama hange scholarship pe kulei je sale Aigna na mai gu Marasam news ka loi ga dele pi guys ang kingani malay indu to dele